mbukeli ngasekhaya nomlelo ngasekhaya njengamanje-ke sendaweni-ke yasedubeni eMelmont esivakashele khona-ke ubaba-ke intombi ethole uMabalengwe khona-ke isigameko esike senzeka la zafika-ke iy'nsizwa zizosebenza kuningi-ke ukusebenza indlela osuke wakha-ke ngayo-ke imali kodwa-ke ngebhadi-ke nangenhlanhla kwazanga ukuthi ziphumelele ngale ndlela le okwakufanele kwenzeka njengamanje sinomunye wabo waletha ubufakazi cha ngomunye nami waveza ukuthi angizophathisa abantu basebephethe kabi bathiwa cha angizophathisa njengamanje soqala ngaye-ke ubaba-ke la uMabalengwe bamalengwe asikubingelele sikwamukele Baba iyagqilaza. iyagqilaza manje siyayibona isigqilazile vele Straight kade yaqala. Abayikholwa boze bayivume. Lokhu iqale eqaleni. lokhu igqilazile nje Ima online iphinde ibe live kunzima Kunzima. live. kulungile ngizwa kahle njengamanje sikhona la siyabona futhi ubufakazi obuphathekayo ukuthi cha kuney'nsizwa ezafika zizosebenza ukuthi-ke siyazi ukuthi-ke indlala le yenzisa izinto ey'ningi babengazile ukuzobulala kodwa babezosebenza bekwazi ukuphila kodwa ngebhadi lapho akwenzekanga awusithathe usibeke Ake ngikusho nje lokhu ukuthi uma uphila nabantu ngumuntu othanda abantu nomuntu othanda ukubona omunye umuntu eqhubekela phambili njengoba bazi abantu ukuthi nangesikhathi se-lockdown ngenze event la ngenhloso yokupromotha kwakungumfana wakubo lo engangimenzela i-album kwakungumfana wakubo kwayo lensizwa so kwakuyinhloso yokupromotha lo mfana i-event enkulu engangiyenzile eMabalengwe cultural ukuthanda abantu nanokuzama ukuthi-ke endaweni mawuhleli kuyo njengoba ngangifika ngokuya eThekwini kade ngizinze eThekwini kufanele ngizoba yilunga lomphakathi eliphelele nokulungisa isimo-ke esingekho kahle endaweni so-ke yabona mawuqasha abantu uthi abantu abasebenza ukuze lo 2 cent owutholayo ukwazi ukuhlukaniselana u-half-cent uyabona abantu-ke bayajwayela and umuntu uma esejwayele usuke esazi ukuthi noma ngabe kuthiwa wena uyingozi kanganani ekwazi ukuthi uyingozi kanganani kodwa ubungozi bakho akabe sabubona ngoba usuke eseduze kwakho and loyo muntu usuke esazi ama-weak points akho ukuthi uweak makuya ngalaphi futhi unoxolo makuya ngalaphi bangazi njengomuntu onoxolo kakhulu uyabona kanti umlando wami awuvelanga nje wabakhona abaningi bashona abanye basagula namanje abanye basemajele abantu ababengathekha mhlambe 10 years back ngikhona kule ndawo so ngase ngikhetha ukuthi ake ngibe nje umuntu olungayo ogxile esontweni ngikwazi ukuthi ngiqoqe umphakathi ngoba angifuni ukungasho ukuthi mina ubungalali kahle uma nje uthinte mina kabi igama lami cha lelo la ngayazi ukuthi vele ngeke uzulale kahle la kwelakithi makuthiwa mina ngiyindumandumayo ngaduma la kwelakithi mina uyabona baningi abantu abafikile bezoguqa lana kungakabi umuzo nje aguqa umuntu ezoxolisa athi uphuphe ngemshaya ngamatshe avutha umlilo la ekhaya kuqunywa ngamatshe ayaphekwa lamatshe so mangabe sowuficwe yilelo banga yazi ukuthi khona into wrong kade uyenza so insizwa intshontshile kuqale kwagqekeza abanye unqansi abayamazi abantu umfana bengihamba naye ngidrivele umpofu ngithi kuney'moto zami eziwu-2 ezafela ezandleni zakhe emveni kwalokho angena ko-Facebook engikhuluma kabi wathi angishawe izikebhe uyabona umuntu loyo njalo engangimthatha nakhe kubo lapha phesheya ubhuti kabo lo kade eshawa izinyosi ubhuti wakhe lo ngikhuluma ngayo so loyo muntu loyo wenza isenzo esibi wagqiza lo yamnyango njengoba ubona lo yamnyango unjeyana ngangekho la ekhaya so ngazi ukuthi mangingekho bakhona bona ngoba kufana ukuthi abala ekhaya and okuwese mzalo uMantombela bagqiza lo yamnyango nomngane wakhe walapha kaGina uNcebo bangena kulo yamnyango bathatha iplasma la unekamera elikhulu elingale
bathatha iplasma khona bahlukaniselana baqeda baqhumisa isibhamu la ngaphandle angikho mina yabo sengithola ikholi ngiyithola ngiseThekwini ukuthi hayi ama-TV awekho phezulu ugqekeziwe nabafazi balekhaya babe ngekho futhi ubani wazi yena ngithi usenzela ekhaya kwathi noma sekufika amaphoyisa ezothatha ama-fingerprint isibhamu saqhuniselwa lapha ngaphandle kodwa kwathi makufika yena uyena wafika wacosha i-cartridge nanti i-cartridge amaphoyisa engalibonanga yena sefika kusho ukuthi lowo muntu wayazi ukuthi ngisiqhumise ngime la isibhamu wathi nanti i-cartridge mhlawumbe umkhulu mayelifuna khona into afuna ukuliyenza kanti uyalithatha uyalitshontsha ubalekela khona lokho ukuthi ngingalifici alright ngayiyeka leyo case ngathi ngoba vele abafana baqalelile kodwa ngizoba provela ipoint umngani wakhe wasuka la wayoshona eThekwini ethi uyabaleka eMlazi wathi ukeyithela kumina kanje eMlazi ngibona ngihamba komunye umgwaqo yabo umusuku eMangosuthu unyukele eBuzekethi nginyuka lapho yena uyehla ngale ngambona nje ngihamba ngenhlanhla ngangiphuma eGoli ngangiphuma eGoli la bengishutha khona into ebengishuthe eGoli mangibuya okay sengitshontshiwe ngehla straight ngeThekwini ngesigubhweni ngifike esigubhweni ngoba kwathi makuthiwa ngitshontshe ngathi naye akekho umuntu ongitshontshele mina futhi akekho umuntu ongantshontshela mina umuntu ongenayo ekhaya unqanza umuntu owaziyo ekhaya ukuthi and wayegqeza lo yamnyango wayewazi ukuthi leso sikhathi leso awuvaleki wangena egarage wagqeza lo yamnyango yabo ukhona umfana wami belele lezansi so into eyenzeka la mawusezansi ngeke uyizwe yabo so ke kwadlula leso sigameko leso kwase kuba ilankunzi edlemini njoba nibona lapha egarage ngale kunama-tiles lapha kunama-pilots osimende lapha ngoba mangithenga mina mangizokwenza into ngiqala ngokuthenga ngibeke into ngithenge mangithi ngakhinda kufanele ngiyisuse phansi iyophuma phezulu ngiqala ngokuthenga iroof qala mangizokwakha iyophuma phezulu nayo yonke into yangaphakathi yabo so lapha kunama-tiles ahlala lapha ngama-pilots lama-tiles lawa ngithi ngiyafika sengibuya eGoli mangithi ngiyangena ngifaka imoto egarage mangithi ayingeke lama-tiles lawa awaphelele ngibiza umfazi omdala wemfazi lama-tiles awaphelele athi bakusho kanje inayi lama-tiles lawa awaphelele usho kanje ngithi mina ngisho kanje ngithi lama-tiles awaphelele ngehle emotweni ngikhombisa umaka ngithi uyawubona umaka usuka lapha uza la awekho ama-tiles kulungile ngihambe ngesigodlweni ngithatha into yami shisa into yami khulume nento yami ngixoxe nento yami ngithi hayi kuzoyivelela khona kuthi kusenjalo kulama-tiles ngihamba ngiwasebenza eThekwini ngibizela abafana ngibatshela ukuthi izinto la ekhaya seyiphelile intshontsho bekunamathuluzi awasekho kunomshini wokugunda utshani lo mshini olaphana uthatheni nobuyise ngala ngoba uzotshontshwa lo mshini ngisho before ngihambe ngibabiza nje bonke ngihambe ngakusasa mangiseThekwini kushaya hotel umshini wokugunda usekho uthathiwe yabo lento vele ngicasula ngithi mangibuya ukhona umfana abanokusebenzisana naye ngoba labafana lapho ngabavulela i-co-op ngabenzela ikhampani sokuninganyana nje sengibenzele khona yabo bese ngitshela bona bafana khona into engayitholi kahle buyangina beze bengakafiki kwathi nje kuseni ngivuka babona imoto uthi khona uNgcebo ne babona imoto uthi khona uNgcebe bese ethatha uthulana beze la mehambe yogunda ngomshini gunda uthulana and lo mshini mazowusebenzisa akunamali mina engiyifunayo into yokuthi bakwazi ukuphila bona ngoba basebenzi bangenza ubugebengu
So mawunama clients uthatha lo mshini hamba ugunde ngawo ubuyise la ekhaya okwakho kuphela kuyo ukuthi la ekhaya igcile la khona uligunde nalo phela bese ukwazi ukuthi uqhubeke nempilo lo mshini ukubasiza lapho laba right Thulane bese afike lo mfana ngangilapha esigodlweni esingasenhla ngithi ngiyakhona afika uNgcebo nje ekseni baguqila phakima athi hey malume manje bengiqashwe la esikoleni ngithi ngiyogunda khona ngibuyile nomshini izolo ngabuye ngawubeka lapha nezandla mangithi ngiyafika ngifika umshini ekseni awusekho uhambile umshini nesigubhu kanye nobhakha lwakhona bahamba noThulane ngithi mina Ngcebo umshini ulahlekile athi yebo malume Thulane umshini ulahlekile athi yebo ngithi mina hayo Ngcebo umshini awulahlekanga untshontsho yilo ohamba naye angikuthoza unjani athuku Ngcebo athi malume usho kanje Thulane ungayenza into kodwa uvela khala uThulane malume usukela ngoba nakho mina engangizali ngithi mina Thulane ngisho ukukhala ngisho ukuthi umshini untshontshe uwe wena uyawazi ukuthi umshini akhale bahambe kanjalo from lapho uThulane waphuma la wahamba wagibela wahamba unyaka wonke ngekho la endaweni ubeni emva kwalokho ke base bebuya ke bonke abantu bomphakathi nalowo wayeshe ethi mina ngazi ukuthi nalowo wayeshe ethi mina ngazi ukuthi la dinantia ilapha egarage lalihambile edayisela intanzi laqaqa seliqaqwe ihlahleni nalo ngoba base bekhombana noma esesho ukuthi unganiladi likwena nomunye athi ukuthi ngani kukwena yabo so engisho ukuthi uma ngabe ngithi into iyagqilaza ngisuke ngisakunikeza mina ithuba lesibili ukuthi umuntu yanikezwe ithuba lesibili akungaze kufike kule ndawo yokuthi ngithi sekunomuqobo ngisuke ngigwema izinto ezinjalo wafika ke lo mfana sengibatshela ngamathayi uThulane akasekho sehambile wabhala imessage wayibhalela uNgcebo uyayithini imessage sasekhina kodwa wayibhala imessage wasehamba akahambanga ngalolo suku sathi sifika la kumkhulu sasoyidown thina senento njani kwi-leadership sifika ke la umkhulu ayisibiza umkhulu khulume ke nomkhulu qale sithi ukuthi asiphike ngoba sasisaba ukukhuluma phela awulazi iqiniso ngikhona ngikwazi phela ngase ngithi hayi ngizokhuluma ngoba ekugcineni inkampani ethi izoba negama elibi ukuze ngingangcoleki igama lethu ngisho ukuthi mina yini engikwazi engibone ukuze bebe safe laba bangani bami nje ukuhamba nabo samtshela umkhulu ukuthi mina ngibone ini alolo suku nakwesibili ke la sebephika ngontazi ukuthi uye nje umshini kanti bakhuluma phambi kwami laba bentshontshe umshini olapho njani umpolo sebethi uNtanzi entshontshe umshini ungasiyena uNtanzi ubhexa ngobele kanti nami ngizoqhamuka ngithi ngase ngisho ukuthi kahle kahle abathi umshini lo kwakumpolo manje nje umshini so injalo nje lo mfana wabaleka la unyaka wonke ngamtshela ukuthi icala libule nayo uPuluho wabaleka la bahlukaniselana wabaleka uPuluho wabhekane nomshini wokugunda utshani wabaleka lo washona enseleni ngathi hayi uyomlinda nje kuze kubuye ngadedela igazi ngabe ngilokhu ngifake nje utho kuphela ngoba phela la ukhona khona wena kufanele wena uqhilazeke ungaphili kamnandi nezinto zami hlukumezeka abakushaya abantu futhi la uhamba khona akunje phithi ushaya abantu angingakubulali kodwa nje qhilazeka nje impilo ayingabi soft nento zakho nezinto zami
uyagqilazeka nje ithole nje uhlangana nempama uhlangana nesigore esingaka sikubambe sikukhamakame yabo well iba nakho okuzokwazi ukuthi ugqila angakubulala ngigqilazi yabo. Okay, mhlawumbe singakafiki kulokho okwenziwe njengamanje kuzo zonke lezi zinto ekade bezenza ukuhamba kwesikhathi asiye nakulokho kokwakhiwa lo muzi. Okay. Ukwebelwa nje kwaqala lo mfana ukhona umfana owayemeneja la ekhaya uMaguzu. Namhlanje bayamhlonipha njengoba behleli nje kuleya container engithi ngizoyishaya ngezulu angufihli lokho. Ngishaya. Ngizoyishaya ngezulu Njengesihlahla lesi. Njengesihlahla lesi. Okay. Angufihli lokho. And incwadi engiyibhalayo ngifike ngibatshela ukuthi ngizokwenza ukuthi angithozana. Ngifike ngithi ngizokwenza ukuthi ngikunikeze isikhathi futhi inyanga ingaphela zibe mbili. Yabo ngoba ngisuke ngikunikeze ithuba lokuthi ungasondela. Yabona uMaguzu sengimbizile ngathi akeze la ekhaya. Ngaphinde ngathumela kuyena. Ngaphinde ngambiza. Une-car wash lapha edrobheni esebenza ngezinto zami. Kunendawo lapha edrobheni engakhipha imali yeingane zami ngayifaka leya ndawo ngithenga indawo kaShandu nayibona le ndawo lapha ngase KFC. Okay. Ukusuka KFC leyandlu leyana. Ayibona. Indawo yami leyana. And into ebuhlungu sekunabantu abashonile lapha kuleya ndawo ababefakwa ngenkani ngoba lapha ngafaka ibutho lami akekho umuntu ozohlala lapha. Akekho umuntu ozovula ibhizinisi lapha. Lapha imali yami lapha njoba leya ndawo erofiwe imali yami. Njoba leya ndawo ine-ceiling board nje phakathi ngokubona la ekhaya ungena lapha kunje ngaphakathi. Imali yami le. uMaguzu ngathi ngimthumile wahamba wafika wenza ipaperwork yaleya ndawo. Wahamba ne-ID yakhe wayenza nge-ID yakhe. Kanti ngapha bahleli ukuthi bangibulale noKhehlelezi uMaguzu. Bahluleka ukungibulala base beplana ukuthi angiboshwe. Njoba ngidlula istage nje la bengithi mangakha mina la ekhaya angikho ngise Cape Town mina. uMaguzu bengimthemba ukudlula ngisho ingane yami engiyizala esinyeni. Ubethi mekhuluma nami athi baba asenzele osiya ngoba bayakhula abancane ezinye izinto ibhale ngeingane. Yabo ahambe nenze izinto ayibhale ngaye. uMaguzu unomfazi imali yami. Akaze asebenze indawo uMaguzu ngabaseMelmoti niyamazi uMaguzu ayikho indawo akwasebenza kuyo. uMaguzu uqala ukwazi ukuthi khona uMaguzu ngobani ngami. uMaguzu angitshontshela imoto la ekhaya ayi20 elimhlophe niyamazi hamba ngalo. Wayothi intshontshiwe leyo moto empangeni wayidayisa. Yabona uMaguzu ngamhlaba ngebutho wafuna ukuyibulala kwasuka abantu abaseduze naye bazoncenga. Ngayitshela into yami ukuthi umdedele umnikeze ithuba lesibili aphinde. Yabo hayi ngoba kumnandi. Mangakha la ekhaya wafika uMakhi owayengakhela kanye naye uMaguzu. Mina ngiyakha la ekhaya ngazi ukuthi abantu bayakha uMaguzu bahlukanisa kabili. Athi uMakhi mkhulu ngizocela isihlabathi ama-truck awu2. Akatsheli mina utshela uMaguzu. uMaguzu athi itha ama-truck awu4. Kuphuma truck azothulula la ekhaya athulule phezulu. Athi uMakhi imali yami kuzoba u50,000. Athi uMaguzu yithi 100,000. Impilo engiphile nayo naleya ngane ngoba bengikhonzile ngiyikhonzela ubaba wayo engangimazi mina engangiphila naye ewumfowethu kimi. Nowangifaka esontweni wangifundisa ukuthi kuphilwa kanjani nabantu. Engangikwenza kuMaguzu ngangingakwenzi for the sake of yena. Bengikwenza for the sake of ubaba wakhe ngoba ngimazi ukuthi uyingane yami uMaguzu. Yabona. But uMaguzu kwazile ukuthi asuke la adrive imoto yami benombazo baye kaMzobo kuyobanja umhlangano ngami ukuthi ngizoboshwa kanjani. Kanti bayazi ukuthi into zami zonke sebeyibize ngabo. Kwaphinde futhi kwaplanwa ukuthi sengiyiphakathi ejele akusuka umuntu oyiphoyisa ozofika ngibulalele ngaphakathi ukuze ngingabuyi.
ngenhlanhla ke kaNkuluNkulu angithi imali bengiyifaka mina kuMaguzu imali yokusebenza la ekhaya imali yokuholela abanye abasebenzi uMaguzu wagcina saziwa njengomuntu onemali ohlala ephethe imali ashuthe nayo athandwe izintombi ezinemali ethi usomabhizinisi unemali uyabona mina ngiyajuluka ngisebenza kanzima mina emzini yabantu ngalali ngiyobamba izilwane zasemzini yabantu ngihambe nqunu njoba ngingaka nje ngijaha umuthi ngihamba nqunu mina mangikhipha umuthi ngihamba nqunu ngihamba kanje emzini womuntu mina ngifaka ibhayi enele uMaguzu lapha nentombi yakhe ngifaka imali kuye ukuthi akalungise uMaguzu athathe leyo mali angenze ngayo isilimo ucanga ukuthi mengibuka leza indonga ezami izingane njengoba ikhula kwakusho yena ukuthi wenzela abafowabo abayizingane zami ukuthi mabe khulu babe nekhaya kuthini kubona ngoba zonke lezi zinto wayezenza bayazazi so ngisho ukuthi njengamanje ulaka lami sekufike la khona okubiza ukuthi aqhirazeke wonke umuntu owangihlukumeza emoyeni uzogqilaza manje ebhuti hayi ukuthi izona kuyagqilaza phela kuma hayi ukuthi izona waliwe umfazi uMaguzu lo mfazi walotsholwa imali yami eyami imali eyalobolela uMaguzu ngihlala eMelmothi uMaguzu wasebenza phi ngitshela indawo eyodwa nake nabona uMaguzu ukuthi uyasebenza kuyihola imali ukuthi angalobola umfazi shithi uyona inkampani enkulu leyanto uMaguzu wake wenzani wakwayibamba uMaguzu enkulu okusho ukuthi mina ngiyimoti yemali uMaguzu beshutha nemali nani nini imali uyithatha uMaguzu meshutha nayo ethu nemali yonke athenge imoto ngaqasha abaculi la uMaguzu wadla imali yabaculi wavuka ngakusasa wahamba yothenga imoto yabo so ngisho ukuthi ke njoba lo daba manje ngikubeka kanje akumnandi uthe mase yintshontshile imoto zami eziyisempangeni ngiyazi ukuthi isempangeni ngiyazi futhi ukuthi zikubane empangeni kulomuntu engathenga kuyikoti yabo ngisekuthenini uma engafuni ukuza kimi ezokhuluma nami akayeke ngasho futhi nalapha eKhawashi la esebenzisayo kade sekuzovela izinto eziningi mina sengibuye ejele inhlanhla kaNkuluNkulu uMaguzu useyathathwa uyaboshwa yabo ngoba sekuya investigate ukuthi kunemali mina engangiyifakela uMaguzu ngoba kuthiwa ngangitshontsha imali mina kwaAbsa kunemali engangiyifakela uMaguzu useyathathwa uyaboshwa yabona babegqiqa noKhehlelezi eyobonwa lapha uMaguzu waboshwa kodwa ifoni yakhe ayikazi ivalue number kaMaguzu esejele akaze aphucwe futhi uMaguzu ucinga ejele akazi ivalue account kaMaguzu yabo uKhehlelezi bamthathela abameli babo ngokuthi ngenhlahla kwase kukhona lo mmeli engangimsathile futhi wala endaweni wathi uzowengamela wonke umsebenzi yabo kodwa uMaguzu ngempilo yami wayeseqedile mina bengike ngidrive imoto ngihamba ngoba wathi uMaguzu mesephuma wathumela umbazo umfowabo naye ebekade behlala kumina bonke njengoba ephethe license nje eThekwini wathi angihambe nombazo ngihamba nombazo kanti baneplan yokuxoxa nomzo baxoxe nombazo umbazo yena okhuluma nezinkabi mina bengisuka la ngeMpumalanga eWitbank ngihamba nombazo ngilandelwa imoto ezinkabi ngifike ngime nazo egarage zixoxa nomuntu engihamba naye ngaphakathi abafana bala kulena abafana engibenza abantu ebebevimba abantu ukufika eduze kwami baningi abantu ababefuna usizo lwami baningi abantu ababefuna ukusizakala kodwa bona babe yibridge bethi akukhulunywa nami yabona babe yibridge beyivimba ezinye ingane ukuthi akukhulunywa nami ofuthi iqiniso nje likaNkuluNkulu eliphelele ukuthi ngasiza abantu abarongi mina ngasiza nje abantu abarongi yilona iqiniso lelo njengamanje into engiyaziyo mina emhlabeni umuthi yabona umuthi into engiyaziyo emhlabeni
Yabona ngoba ngisho kithi ekhaya endlini nginuka ngani ngomuthi. Yabona ngikaze ngikhiphe umphefumulo wakithi, angikaze ngikhiphe umphefumulo womuntu, kodwa ngazi ukuthi mangibeka into yami lapha wafike wayithinta okabani lokho Sicomile. kuphela. Mina ngabekela abantu lapha ngaze ngabekela umuntu kwakuthiwa udubula kakhulu lapha, ngibona abantu bengena nezibhamu ezinkulu khona lapha eForways, ngabalandela ngabuza ukuthi nibeko bani. Kwathiwa uShanda ugadise nangu mfowethu umkhize, ngathi la ikwami angidingi. Yabona ngayifaka lapha into yami, lo muntu kwasethule lapha. Yabona Maguzu wafika nezinkabi la bethunywa umzozi hamba ngegolf emnyama, wafika nazo la ezoyikhombisa umuzi. Wafika abantu ababenaye bezosho lokho la ekhaya ngaye uMaguzu ukuthi uyena owayezokhomba la ekhaya, wathi kodwa mina ngeke ngingene. Yabona so nje I'm just ngesingisi summarize. I'm just summarizing this topic because this topic is sounding inside myself. Yabona but abantu abalazi iqiniso, uMaguzu ube uMaguzu nami. Wasuka la uMaguzu wayongikhalela ngihlala eThekwini, wathi baba angisebenzi, ngiyasonta angisebenzi, ngigadiswa isonto. Ngathi cabanga ukuthi uzokwenzani. Ngamqalisa uMaguzu ibhizinisi, ngamthengela isnooker. Angakwenzela lonto umuntu wena. Ngamthengela isnooker, ngihlala ethi ngathi ufuna into ezokuphilisa Maguzu, ungabuyi uze la uzongikhalela mina, ngihlala eThekwini. Ngamthengela isnooker, leso snooker nayi i-waiting room yami la. Ngamnikeza indawo la ekhaya, ngingahlali la. Ngathi akasebenzele la ekhaya, le yandlu njengoba inamabhedla kade le yomxhaso. uMaguzu wafala amabhedla kade kuyisitolo edayisa khona, kunesnooker egcekeni esathengwa yini. So ngilapho nje bafowethu ukuthi umuntu akangathi unebhadi, futhi umuntu akangathi uyazondwa. Uyabona ngadinwa kakhulu ngokuya ejele, ngapholiswa ukuthi naye uvayile wahamba wayojikejele, but ngadinwa kakhulu ngoba ayikho into engangikwazi ukuyikhuluma, ngoba angikaze ngiyijele empilweni yami ngiyongena ejele. Namhlanje izithupha zami ingcolile ngomsebenzi wami, Ngcondo esizokwenza ngenxa yabantu engangibasiza. Mina izithupha zami ingcolile namhlanje, mina ngine-bad record through kusiza abantu. Ngofela ebunyangeni mina, umsebenzi wami mina ukusiza abantu ngibe inyanga. Bahlangana nomzo bagijima kwayovalwa kuma-TV, kwavalwa isitudio sami emsakazweni, kwagwazelwa abasakazi ukuthi akuvalwe mina ngingangeni indawo, kwabiyelwa ngegama lami. Yabona nginobufakazi obuqanda ekhaya. Wathengwa amasilotho, umzobe kathenge isilotho asithengele le topic ubhodla noma angazi ukuthi ngizothini, ngoba ngizele mina nginey'ngane. Njengoba ngizele nginey'ngane, ukufa ngigolozile, ngizofa ngesikhathi uNkulunkulu angibiza ngaso, but ngeke ngife ngesikhathi esithandwa umuntu noma ngabe ubani. Uyabona ngeke ngife ngesikhathi esithandwa umuntu noma ngabe ubani, kodwa angigolozile futhi. uNkulunkulu mase ngibizile yobungibizile, kodwa izingane zami kufanele zisale zazi iqiniso ukuthi ubani umuntu owadla ifa lazo. mhlawumbe selapho mahlobo vele lezi zinto ngeke yisabuye, mhlawumbe okulindele kuMaguzu ukuthi mhlawumbe ezoxolisa kuwena ungafisi ukuthi kwenze lokho njengamanje. Okwangiphatha kabi wathi mefika la ekhaya, efika nomndeni wakhe ezoxolisa, umalume wakhe naye engangimsiza njengaye wathi mina ngixatshaniswa yini, ngixatshaniswa abantu. Mina ngibuye ejele ezami ethupha ingcolile. Yabona i-criminal record eyami angikaze ngilenze icala yilo kungaba khona.
ngihlale ngisiza abantu lokhu ngazala from 16 years age ngisiza abantu uyabona sekufuna kuzobukiswa ngami nini bekufika eNayu la ekhaya ngenza ivideo lapha ngengoma kaMthandeni la emgaqweni umzo uyayithatha uyayiposta leyo video ukhuluma namaphoyisa uthumela amaphoyisa ukuthi nayo Mabaleko eganga ngesibhamu ayikho into engayazi ugcwala eNayu la ekhaya eNayu iyabulala njengoba yayifike la ekhaya yayizongibulala yabona ngenhlanhla kaNkulunkulu bangangifica ngiyaphila nabo noma sebengibona babona ukuthi angiyona lento abatshelwe bona ukuthi mina ngiyona mina ngisebenza nomphakathi mina ngisiza lo mphakathi nje njengoba uphila ume ngami la umuntu menenkinga noma imuphi ngisho ngangifuni ungena la ekhaya egijima mesefuna usizo ngimsize futhi ngingabheki ukuthi ubani yabona so ngiyafisa nje ukuthi ngiyacela ke nimtshele umzo ngeke lo ngithi ukhehlelezi ngoba lo gama laqandwa yini ukuthi angimnakile njoba ngingamnakile nje njoba ngasuka eThekwini uyazi yena ukuthi ngaze ngasuka eThekwini because of yena so ngoba kunabantu abakholelwa kuyena kunabantu abamhloniphayo unabafazi namhlanje abathathu mhlawumbe ayifuna ukuthi abe nabafazi abaningi njengami yabo unabafazi labo bantu labo umndeni wakhe akholelwa kuwo endakakaze ngizwe mina ngifaka izwi elihlabayo kuyena but ngiyakwazi konke ukungihambela kwakhe koNigeria ukungihambela kwakhe koZimbabwe yobhala igama lami ukuthi ngibulawe izinyanga yonke into ayenzile ngegama lami ngiyayazi kodwa nje ngifuna azi ukuthi angimnakile ngiyamfisela ukuthi naye uNkulunkulu amthandazayo ngoba lekhohlisa abantu uthi uyathandaza abantu uyazazi ukuthi ubole kangani mhlawumbe lana kusuka ifaka le kaMzo phela ngeke ngathola ukuthi umzo umningi ukufunde ngaphansi kwakho yini lesiyenza ukuthi manje egcine sekujikela lehlobo ezekwazi kube kufaka ejele sehlangeneke nabanye abantu uyazi ukuthi ngikutshele inyoni zohlobo lolodwa ziyazana uMaguza ngithi waficana noMzola ekugcineni namhlanje bawotshu zibuza umbuzo owodwa ukuthi yindaba bazwana ingoba baphila impilo efanayo awuyiboni kanjalo yayizwa mayibeka awuyiboni kanjalo ingoba baphila impilo efanayo isigebengu masifika la kunezigebengu khona sibingelela nje njoba sigcwelile uyambona umuntu azophila naye bakhuluma ngamehlo baqede ngoba inyoni zohlobo lolodwa zindiza ndawonye so that's why mina kwakufanele ngife egameni lamaguzu uyabona esehlangene noMzo bahlangana noMbazo wadlula la amahawks eshaya ulayini la namaphoyisa eshaya ulayini ngizothathwa ngoba kwakufanele unelo ahamba ayokhipha ivideo esebenzela uMzo ethi uMabalenga uboshiwe waboshela ukuthi ubulala umuntu uyabona elikabani igama elibulawayo what about abantu abakholelwa kumina what about abantu engibasizayo mina what about abantu abangithatha njengoNkulunkulu wabo what about abantu okungena isinkwa endlini ngegama lami kubona kuyezwakala namhlanje siyakubona ukuthi ke uyahlambuluka futhi ngendlela ophathele abantu ukuthi kade zikuqala indongo ezikunetha nawe uyangena uMzo ngapha uyangena uMbazo ngapha uyangena uMaguzu ngapha uphunyuka kanjani kulezi gigaba zonke lokuyibala ngenhlanhla kaNkulunkulu nama ngazi mina nginobufakazi bama-SMS ngijafa ngisho ko-YMCA ngijafa ngisho eGoli ngaze ngathi angiyeke manje ukusebenzela eGoli angiyeke ukusebenzela eYMCA ngoba kuthiwa ngiyaphazamisa uma ngisebenza ngelapha abantu lamini uma ngisebenza ngelapha abantu kunomuntu othintekayo ngiyasebenza ngelapha abantu kunomuntu othintekayo othi ngiyamphazamisa awungitshele umumelaphi ungabaqeda nini abantu njengoba bengaka ngaqala ukwelapha bona ngakhulisa bona uyabona
kakhulisa bona omakhulu babengakanani ngiqala ukwelapha kakhulisa bona namhlanje basaphila uyabona kodwa bona bakwazi ukuthatha umuntu bawukhombe kumina and uyabona lento le yokungamfuni umuntu ngifunde enye into ngayo uyabona mina angazi noma kufanele ngiyithathe ngithi mhlawumbe uNkulunkulu inkulu into owayibeka kumina uyabona ngoba nginabantu mina abafike basebenzela ekhaya ngoba baningi abantu abantshontshile la ekhaya besenzela ekhaya uma sengikubambile ngathi into engcono sihlukane hambe yoqhubeka nomsebenzi baningi abantu abangitshontshile la ekhaya uyabona kade ngezwani lo muntu nawe mayisephuma la ekhaya sebewochomi sebehamba bobabili la ngaphandle okusho ukuthi yini ebahlanganisayo manje mina ngithi ngoba phela manje angithi abasazwani nawe lo muntu kade engakhulumi nawe kade kukhuluma kabi kimi mina ngihamba estradini angingisho lapha mina izitolo zabendawo mina ngihlala la ekhaya yabo kodwa mawusu uphumile la ekhaya lo muntu okade uthi wena kimi awumfuna nizwani naye nakho senihamba naye nobabili kusho ukuthi mina engixabanisayo uyayibona into leyo so ngifunde nje into enkulu ngabantu ukuthi abantu uma behlangana ngegama lakho ubobayeka uyabona ngoba lokho kusuke kukhomba ukuthi ikhona lento iyona eyenza ukuthi abahlangane ngegama lakho and kuwese uyabona ukusiza umuntu ongenalutho ukusiza umuntu ohluphekile from 0% angufisi namhlanje ngiyakuzonda ngoba ngeke uzuphakame njengomuntu omsuse from 0% mase wutho ukuyeza kuhlabe sesizohamba sesizohamba ngifuna ukubheka ukuthi bakubophisile nje wathi boshisiwe nje ihambe kanjani ecala liphelile bangapheli manje ngisanahamba 4 years ngisaqiqa icala mina ama-account ala ekhaya avaliwe bona bahambe bekhuluma la ekhaya uMabalengo usewile uMabalengo akasenalutho mina ngikaze ngenze competition namuntu mina ngazalwa ukuthi ngizophila ngabantu angikaze ngicabanga ukuthi khona into engangiphilisa yabona mina ngixoba umuthi ingenela ngikhulume nomuthi ngithatha ibhayi ngihambe enqunu egcikeni lami ngikhulume nomuthi kungena umuntu ingane zami ephile uyabona akekho umuntu engine competition naye ngoba lento ye competition ngisho esikoleni angikaze ngiyenze mina nje into engiyenzayo ngenza umsebenzi wami engikwaziyo futhi ngenze engikwaziyo engingakwazi bakhona abakwaziyo so ngifuna ukuthi ke akekho umuntu engimzondayo anginayo inhliziyo yokuzonda kodwa ngiyadinga mase ngidiniwe futhi akekho umuntu okwazi ukubamba ulaka lwami akekho umuntu okwazi ukubamba ulaka lwami but nje angibonge nakubo obabukhumala ukuthi bakwazi ukuthi bakhulume nami ngendaba yesibhamu laba be-NIU ngoba kwase kuthiwa ngizobulawa ngaqalwa ngama-Hawks osibisi kwawu SAPS kwathiwa ngizofakelwa ama-drugs ey'motweni ngenhlahla ngangifonelwa amaphoyisa la emotweni qaphela ukuthi emotweni yakho ukugibela abantu ngoba uzofakelwa ama-drugs emotweni yabo manje ngiyazibusa ngiyayinuka amakhwapha ukuthi left and right ekabani lento engibaleka nayo lefunwayo yini yabona yonke leminyaka kuze kufanele ukuthi ugqilazeke nezingane zami kanjena zigqilazwa indlala ngenxa yomuntu engamsiza yingoba yini lengaka kuyena engenzile yini lento yakhe ayifunayo kumina isiphi lesikweleti asifunayo uyabona nginaleyo mbuzo nje engingazi ukuthi ngizoyibuza kubani kodwa manje ngifisa ukuthi ningitshelele umzo ukuthi ngicela kuphume kumina nabantu abamkhonzile nabantu abamlandelayo ukhehlelezi cela bamtshela ngicela kuphume kumina angimnakile ngoba ngizoze ngikhipha amahlazo so angifuni kuye lapho ngoba kuzwakala kabi ukukhulumana kwenyanga that is why sengikhetha izulu manje ukuthi akube yona into engixoxa ngayo
mhlawumbe uselapho yini kanti le akayenzayo mbe elokho kulandela ukuthi awumnakile lokho kulandela yini kanti akayenza kwena Kuningi mfethu yabona ekhaya mina ngibuye ejele ngafica izinto eziningi ichithe zayifakwela egodlweni zami endlini zami la umaguza ayikindele ngayingeni la ekhaya bengane la ekhaya so yena umuntu obe yithuluzi lokuthi ngampela uthakatho wazophinde wazofaka inkaba la ekhaya ngisebenze kanzima niyabona ngithi ngikade ngibona lapha esikolweni ngikhiphe yonke imithi thaba khiphe yonke imithi ngoba ngiqala phansi yonke into kunemithi etholakala kanzima kunemithi engekho kwakuba khona eSouth Africa uyabona but ngenxa ukuthi angifuni ukudlisa abantu chef kufuna ngiqale phansi yonke into ngichithe lesi sigodle esikhona ngirinze ngiclean ngikorobhe ngoba angizwani nento engcolile Yezakala asiphethela khona izinto esizibukayo la babengenile abantu ke bantshonza kubona nakho okunye babuyisile babanja kanjani ke abantu abatshizi bakuphelele khona nokunye okungekho zile kuningi kubaliwe omntshontshiwe kodwa nakho okunye sebekwazi ukuthi bebuyise babanja kanjani lokusele izinto lezi angikhulumi kakhulu nomuntu mangikutshela ukuthi kuyisipho yami ngiyakutshela futhi ukuthi uma ungafuni yeka yabo ngoba ngihleba ngithi mina nginomoya umoya enginawo anginawo umoya ukuthi hambe uyongiseshela abantu bani ukuthi kunjani njengoba ngishaya umhlahlo nje kubantu ngilanda izinto ezilahlekile kuyihlazo elikhulu mina njengenyanga uma ngizolahlekelwa izinto zami ingabuyi kodwa kubantu ngilanda izinto ezilahlekile kubantu ngithi nginomuthi ukulanda izinto ezilahlekile but ezami izinto ziyalahleka azibuyi iyayenza imisebenzi mayenza kunensiza khona la echa ekuyafakaza cha yanena thousands osithwalisa la izinto ezayintshontshiwe la ekhaya engicathi ngomunye futhi yomakhelwane futhi abakhona sondela mina ngahlukana nawe phuma kimi awuphuma kimi manje yini lokho ngihlukumeza cha siyabona ukuthi nakho okunye ezintweni ezayithathile noma okunye engabuyi kodwa kuyathembisa ukuthi kuzobuya mhlawumbe wena ugcina usungena la ungene kanjani lo daba lo mina ungena kwami ungena ukuthi ngavuswa ebusuku le ngoba ekhaya mocala ngoba it's past 8 okay so umkhulu ngasibiza uthena somkhulu le nto njalo makusho umkhulu usho bani umkhulu mabale okay siqhubeka so summertime so wayeswese phezulu so phezulu kuphi phezulu so khona ngapha ukazo umzilo womuntu yeah okay siqhubeka aswamsa lapho ngavuka ke nami hayi nawathatha sawanyusa kamathayi hayi kama wenzuku kayi ngiyotry ulandle amathayi lapho wena ngesikhathi uzowathatha wathelele kuphi wena ngingene ngaphakathi wafice sengaphandle ngangena ngathi khona ekhaya amanye ayobekela okay bengathatha nampela ngazi ngoba phela uthi umkhulu ngeke ngisabe lutho ayosuku ongekho futhi ugesi omnyama okay wena ungacabanga ukuthi awugesa ukhohlele ngenze lezi yantshontsho ukukhula umboni futhi ucabanga ngazo ngeke ngicabanga lokho phela ngoba uthula isikhathi behlezi ngeke ukucabanga ngoba ngincaba mhlawumbe ukuthi umkhulu aseyanqaba ingafisa manje ukwenza kanjani ukuze ubuye kulozosho cha nawe uyingxenye ukuthi uthathile awuntshontsha ngithathile njengoba khona lapho umkhulu wasibeza khona njengoba ngishilo ukuthi sasiyale lena shift down asifika samsela phezulu sasibo asikhulume sisho umkhulu hayi ngibona ukuthi hayi uphika kwethu ngiyosisiza yabo hayi ngitshele umkhulu into engiyaziyo mina ukuthi kahle kahle nami khona engikwaziyo ngavuswa mina ebusuku transfer summertime so I'm sorry kusho umkhulu ingazi ukuthi ayajojwa ngathana kulungile kuyezwakala umkhulu sathi usegeqa amagoli asiphethe mhlawumbe nje ungakusho kumbuke nomlelo ngasekhaya engakusho ubantu ukuthi uma sibuka izwe njengamanje umsebenzi awusekho uhulumeni ziningi izikole
sikhipha imali iy'ngane ziyafunda kodwa ekugcineni kwakho konke umsebenzi ofundelwayo ey'koleni awukho. And kunomyalezo ebengifisa nje ukudlulisa ukuthi kwangathi imfundo yala eSouth Africa noma yala eMzansi ingane ake ibe nesizathu sokuyiswa esikoleni ukuthi from ingene esikoleni ingane iyokwenzani, ngoba lezi zinto efundiswa zona accounting no theology zonke lezi zinto lezi biological izinto lezo zinto azinamsebenzi. Bahlela abantwana babantu nezitifiketi and umuthi uyabheka isikhathi esiningi uye esikoleni wena ingane yakhe esikoleni uyohlala more than 15 years esikoleni. Why? Ngoba siyabanjezelwa. Yingakho thina singanayo ingcebo, singeke futhi sibe nengcebo because abantwana bethu bayabanjezelwa and ukubanjezelwa kwabo babanjezelwa esikoleni. Umuthi uyabheka kwamanye amazwe namhlanje umsebenzi wenu njengamaZulu awukho njengoba nishutha njenini. Abantu njenganamhlanje abarecognizwa kakhulu abantu abaqhamuka kwamanye amazwe. Yindaba na kusukela kwikhompyutha bazazi kakhulu izinto, umsebenzi wezandla bazazi kakhulu izinto. Uma ungabuza ukuthi la eMzansi kwayekolani ukwenziwa lento okuthiwa u-art and craft wawuyisa esikoleni uthole ngayo amamaki, ngoba lapho awuveza ulwazi lwakho ukuthi yini okwazi ukuyenza wena ngezandla. So lokhu ake ukuthi makiwe esikoleni uhulumeni ayibheke kabusha ukuthi ukuze kube khona umsebenzi iSouth Africa noma iKZN ayikhiqize umsebenzi wayo ngezandla zayo ukuze ukwazi ukuthi ziyodayiswa lezi zinto. Njengoba sithenga amafoni, sithenga u-art and craft wey'ngane zaseChina ziyaphila, thina senzani? Ngoba ney'mayini esinazo la bayaboshwa abantu, baboshelwe lezi mayini mabeyogubha umhlabathi wobaba mkhulu bayaboshwa. Yini-ke esizoyenza ezokwazi ukuphilisa isizwe? Ngifuna nje ukudlulisa lowo myalezo eSouth Africa ukuthi njengoba kunomyalezo onjalo nje abantu ayithi ingane mayiphumi esikoleni ibone isasekhaya ukuthi lengane le yini eyithandayo. Ngalokho ingane iyofundiswa iy'ngisi ey'ngathi ishu ngoba ziphuma ku-matric ingasazi naleso silungu, ihlulwe yimina no-abhenqe wami. Yabona? So njengamanje ake kube ukuthi uma ukwazi ukuthunga lento le iyela yona esikoleni ukuthi wena ukwazi ukuthunga lento ngoba lento izokwazi ukuthi kufakele imali. Yabona? Ayisekho nje yonke imisebenzi ithathiwe. Umbili usutshalwa belungu yinto yethu. Yabona? Amasimu athathwa belungu into yethu. Usungena kaSipawu uyothenga amadumbe, ungene kaSipawu uyothenga ubhatata. Yabona? Yini indaba lezinto ezamathalente okukhuphukisa umuntu omnyama zibulawe na? Ngoba wena kufanele ube nefa. So ifa lethu lisezandleni zethu. Ngifuna ukusho njalo umbukelo osekhaya njengamanje kunanoma ibani umuntu ukuthi ifa lakho lisezandleni zakho. And musu ukuthi mawuhluleka usolo omunye umuntu uyazi ukuthi ukuhluleka kwakho kusezandleni zakho. Uhlulwe wena ifa lakho. Umuntu akakwazi ukuyibona nomuntu akwazi ukuyibona ingane yakho ukuthi yikuphi la iphiwe ngakhona ukuze mayiye esikoleni ingane kwazi ukuthi cha iyisela ukuthi iyofunda lento. Namhlanje thina sinodokotela lapha abaqhamuka kwamanye amazwe kodwa akekho umuntu okabasesha icertificate ukuthi unaso icertificate sobudokotela. Wena kufanele uhambe usuphumile esikoleni uyofunda 7 years ufundele ukuthi ube udokotela. Uyabona? Uyabona? Udokotela ukhona umuntu okaqale ingane iqala ihlinza amaseli usuyakubona ke ukuthi lokhu kusho ukuthi kuzoba nekhono lokuhlinza. Uyibona ingane nansi igxola imithi lokhu kuzokwazi ukuthi ugayinde imithi lokhu kuzokwazi ukubaza. Angithi ngisho imithi lena esiyigxobayo njengamanje ama-China ayabuya afuna ukuzoba nobudlelwane nathi. Uhulumeni ufuna ukuyithatha lento ibe ngeyakhe. Yini thina sogcina sisele nayo siyiqhenye ngayo njengama-South Africa? Ayikho. So ngifuna ukuthi uMzansi awuvuke bese ngithi kubantu ungamzondi umuntu, umzondela into yakhe. And wena ozonda umuntu onesizathu sokumzonda musa ukumema abanye abantu ubatshela isayide lirongi ngomuntu nawe oxoxelwayo ngomuntu. Musa ukumzonda umuntu ongaxabananga naye ngoba
uyolimala ngelinye ilanga ulimalele emanyaleni ngokuthi ungena izindaba ongahlangene nazo. Ngifuna ukutshela abantu abangezwani nami abangangazi ngoba bezwana noKhehlelela ngikubeke lokhu bezwana noMzo uyabona ngoba uMzo engazwani nami ngoba ngelinye ilanga uMzo uthatha ucingo lakhe ashayele mina ngikhulume naye ngelinye ilanga mina mangikhuluma naye wena awuzwani nami usungibona ngikhuluma naye kuthini kuwena ungizondile nalabo baseduze kwami abazondile bazonda lo yamfana wakaMzozo bemzondela ukuthi ngoba nakho akezwani nami bazonda into wrong ngoba lokho kusixabanisile ngelinye ilanga angabuya kimi lo mfana sikulungise sithelelana amanzi. What about nina nisemasayidini? Vuka Mzansi, ungahamba uyifake ezintweni ezingakufuni, ungayifake ekukhulumeni ongakwazi. Please, ingakho nje singenayo into yokubambisana. Bese ngicela belaphi bendabuko bonke ukuthi belaphi bendabuko ehlisana izinga lomona. Ngoba nje umhlaba ubheke phezulu ingenxa yomona. Uma ngeke ngakubona ukuthi uyakwazi ukwenza lento, ngizoza ngizokhuluma kulama TV yenu ukuthi mina ngikwazi ukwenza lento. Bese ngitshela abantu ukuthi ayikho into okuthiwa imali esheshayo. Nalento lena okuthiwa iwash lemali alikho iwash lemali. Iwash uthenga wena ngemali. Ngoba ngifaka idizili imali yami le. Yabona hayi ukuthi kanjani hayi ngoba ngiyiphamisa njengoba ngikhanyisa ngeLV yabona ngikhanyisa ngegushi ngibonile igushi ihlukanisa unyaka abezile ukuzobonga ngomthandeni yabona ukuthi bacula ngezinto engikhuluma ngazo maqede baphumelele yabo hayi ukuthi kanjani hayi ngoba ngibatshela abantu ukuthi kanjani ngilayita ngegushi ngilayisha ngeLV bayibona abantu izinto ukuthi cha abantu bokufika nezinto obani yebo indumandumane tubezizweni iyodwa yabona so ilokho asingazondani sizondanela into engekho uzugcina usunezitha yabona ngoba izitha ikhandwa into engekho zikhandwa nje into engekho asigwemele ngoba nesikhathi siba nezitha thina bendle eminyama laba baqhamuka ngaphandle baba namandla uyabona mangathiwa nje manje ehlangana Zulu ungaphuma amazulu amancane kabi ngenxa yokuthi amazulu abulala lodwa ezinye izizwe ziyazwana wena nje uwumZulu ungasuka la nje manje uhambe ephesheya angeke uzubuye uzolanda umfowenu nizosebenza ngeke ubulanda umngane wakho nizosebenza phesheya ngoba ubona ukuthi ikiubo lizoba ngcono mhlawumbe uzoba nengqondo edlule yakho. Kodwa labafowethu njengoba bebaningi kangaka abayisigora njengananga isigora abayizigora lapho njengoba bebaningi kangaka la ufika bona ukuthi kuyahlaleka avule itafula lokugunda agunde sihambe siyogunda amakhanda hayi ngoba kungathi ugunda kahle ngoba ugunda ikhanda ukususa inwele yingoba nina amazulu niyazitshela niyaziqhenya futhi anifuni ukusebenza ukugunda ikhanda akuqukuli lutho uyabona ngeke mina ngigunda ikhanda ngeke mina ngikwenza ukuthi uthi uyabheka ukuthi umuntu wakhona wenzani leso sikhathi uswele nje u10 rand yabona lo muntu kwazi ukuhlanganisa o10 rand agunda amakhanda labo 10 rand mase behlangene bewu10 benza u100 rand o100 rand mase bewu10 benza 1000 ngilethe umqondo webusiness bese kuthi nabaphathi bethu abangabaholi kuma province la kwi-province yaKwaZulu ababone abantu abakwazi ukusebenzisana nabo emphakathini ukuze umphakathi wethu uhlale ujabule ngani bomeya uhlale ujabule ngani makhansela bonana abantu eindaweni enisebenzela kuzona okufanele nisebenze nabo ungathi wena usemthonjaneni ulanda umuntu eThekwini uzosebenza naye emthonjaneni sebenza nabo bona labantu noma ngabe kuthiwa khona ushintsho okufanele usale ngoba ushintsho ngisho esitolo uyabuya khuluma naye ukuthi phela mangabe kubuya ushintsho ungibuyisele nami ngikhuluma nani njalo ngizweni kahle uthethina
ngikhuluma nani baphathi. Asingagcini manje njengoba nginguntombela la endaweni sengigcina ngenza umsebenzi wekhansela, ngenza umsebenzi kameya ngoba umphakathi ufika la uzokhala kumina ekugcineni bese niyajika niyangithuka ngepolitiki. Khuluma nani njalo. Kulungile, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho uthe asifasona-ke umbukele-ke lapho ngasekhaya. Ecetha uyizwele-ke nawe-ke cha uyacela-ke ubaba Mbaleko, cha yehlisa manje usekhathele ukuthi-ke ulokhu-ke umlandela. Sithokoza kakhulu lapho ngasekhaya, siyabonga.